U Bosni i Hercegovini tokom pandemije koronavirusa bez posla je ostalo oko 40.000 ljudi. Stopa siromaštva ide i do 23%. Prosječna plata u Bosni i Hercegovini je 480 eura, potrošačka korpa iznosi oko 932 eura. U Bosni i Hercegovini od prosječne plate može se živjeti samo pola mjeseca. Bosna i Hercegovina ima najniži bruto društveni proizvod u regionu. Bosna i Hercegovina ima najveća izdavanja za doprinose u regiji. Ovo je priča vlasnika male autolimarske radnje iz Visokog u Bosni i Hercegovini. Jutros imam poziv na mobitel iz porezne uprave, indirektnih poreza, bla bla bla, federacije, se, uglavnom znate, to je porezna. Zovu mene, Asme, jeste vi? Jesam, rekao, ja sam odmah znao nešto da je. Rekao, nije u redu dok me zovu. Kaže, ko vam vodi knjige? Rekao, tako i tako, ima jedna firma, rekao, koju plaćam ja to sve i oni mi vode knjige. Kaj, super. Znate, vi ste kaj izmirili ove dugove do nove godine, sve. Kaj što se tiče toga, ovo sad dobro slušajte. I uspjeli ste, kaže, to izmiriti, svaka vam čast, 4.500 maraka je tu u igri. Za ove, ne mislim da je to 300-400 maraka, pa da ja zbog toga, ako ja, znaš, ja ispadam sitničav čovjek, glad, 4.500 maraka je u igri, gdje sam ja morao sabrati i skupiti do nove godine. A to dajem državi pare, sam da znate, to nema meni ništa ja od toga, znači 4.500 maraka, oko 4.500 maraka, znači gore dole stoja, sad nije bitno. I kaj, uspjeli ste vi to, sve super, ali ima jedan problem. Rekao, koji je, sjed tu, koji je, rekao, problem, šta je problem sad, da vidim najnovije nešto. Kaže, imate, niste uplatili kamate na to sve. Znači, imate obračunate kamate na to što niste redovno uplatili. Znači, što ja nisam redovno uplatio Bakiru, Čoviću, onome Glavonji, Dodiku, tim seljačinama, nisam im redovno uplatio i ja sad moram kamate na to. I kaže ona, ne morate vi, kaže, odmah to uplatiti, gledajte do kraja sedmice te kamate da uplatite, jer u protivnom mi ćemo kaj poslati papir. Fina žena, mislim, nemam ništa protiv žene, fino, kulturna žena, stvarno mi objasnila, znači, nije ona ništa s tim, mislim, to ona radi svoj posao baš ko i ja i cijenim i poštujem tu ženu, znači, nemam ništa protiv nje, stvarno. Imam protiv ove države, ako ću je tako nazvati, ali rekao sam da je neću zvati državom, jer ovo za mene nije država. I hajde, i kažem ja njoj, pa dobro, rekao, i koliko to izađe, kada to mora vaš knjigovođa da obračuna te kamate, zatezne kamate, na taj period vremenski koji niste uplaćivali, ovo ono, pa ide ako koji mjesec sustigneš, onda ti je manja kamata. Uglavnom, meni se je sabralo kamata oko 90 km-ova, tih kamata. I ako ja ne uplatim te kamate do kraja ove sedmice, onda će ona meni poslati neki papir, nešto, sam taj papir je 100 maraka plus opet kamate. Znači ona moli Boga, Allaha tog u kojeg ona vjeruje, ili Isusa, ne znam u šta vjeruje, u kojeg Boga vjeruje, ja ne znam, ne znam ime ženi, da ja to ne uplatim, da bi ona mene opet kontra papir poslala i 100 maraka na to još. Znači mimo tih 90 ja bi trebao još 100 maraka platiti. Ne moram ni to platiti. Niti 90, niti 100. I onda ide i na to kamata. I onda si otišao ti u 100 pički materni, a si me, znaš, u ovoj državi, napačenoj, pa neću je nazvat ba državom, sam ću reći BiH, eto to, nemojte me pogrešno. Ovi koji budu negativno mi komentarsali, iće u 100 pički materni, odmah da znate, odjebi s mog lajva, izađi, niko te ne tera paša da se praviš pametan, kada budeš imao obaveze kao ja i kada budeš imao, da kažemo, državu na leđima svojim, onda sa mnom možeš se ovdje solidarisati, sa mnom se možeš ovdje, da kažemo, prepirati, odnosno sa mnom možeš ući u razgovor.
Kada budeš plaćao državi 22 godine, koliko je ja plaćam, odnosno evo s ovom godinom 23 godine, onda ćemo pričati. Moje meni ovi što su tek se prijavili, znaš, možda pola godine koji se prijavili, pa oni sad plaćaju i njima je sad teško. Jebem ti sunce, evo ovo što grije, ovo sunce na polju sad. Ja 22 godine se kuburim i patim, da kažemo, s ovom državom, ali hoću da vam kažem da nikad, znači nikad nije bilo gore što se tiče države i njene naplati. Prije država te, da kažemo, solidarsala, pa hajde uplaćeš, nije bitno, ostaćeš dužan, nema problema, pa sustigneš ti to na proljeće, na ljeto sustigneš zimu. Ovdje nema više ni ljeta, ni zime, ni Boga, ni Allaha. Znači moraš odmah jednostavno uplaćivati ovoj BiH. Znate, neću opet reći država, već BiH. Bosna i Hercegovini moraš uplatiti, jer njih to ne interesuje. Oni traže svoje, da bi ja njima punio džepove i da bi njihove plate bile redovne. A što ja kaskam s drugim obavezama, što ja sad lupa ne mogu struju platiti ratog, jer to moram platiti, jer mi ide na to još 100 maraka. Razumijete, to su dva različita svijeta. I to njih ne interesuje. Njih ne interesuje, ja sad kad bi ovo šćene morao ovog Lesija sa mnom što je prodat i da bi ja to izmirio, prodaj šćene, ali ti nema plati. Što sam naveo tamo, napisao omladino, pa poslušajte. Ovo ja govorim za omladinu. Moja omladina. Ako vi vjerujete u Boga, ja ne vjerujem ni u šta. Ja sam full ateista. Znači totalni ateista. Ni u šta ne vjerujem. Ne vjerujem ni one krave što su oni mole, one krave neki tamo hinduji. Znači ni u šta ne vjerujem. Pomirite se s tim, ja sam takav čovjek, imam razlog što tako to da kažem, što sam vam ovo rekao, ali vi koji vjerujete u Boga, Allaha, Isusa, ne znam, ovog Boga, onog Boga, poslušajte majstora, molite tog vašeg Boga. Za mene je Bog bio Tito i nema više tog Boga, taj se Bog više neće roditi. Ali vi, omladino, koji vjerujete u Boga, poslušajte moj savjet, majstorski savjet, kad se ovo sve završi, kako vi kažete, omladna, ili ovi kako vam kažu, meni je rekla, ako Bog da, kad uplatiš, mi vam nećemo slati taj papir. Tako mi je rekla žena. Ako Bog da. Rekao, ako Bog, pa ne meni mi Bog dati, jebote Bog, da ja uplatim ti u 90 maraka kamata, već ja moram to iz svog džepa uplatiti. Kakav Bog, neće Bog s nebesa baciti 90 maraka, i ako Bog da ja uplatim. To mi je žena rekla, ako Bog da, kad vi uplatite, kaže, mi onda nećemo slati protiv papir. Sad omladino, sad ovo dobro slušajte. Fino. Kad se ovo završi, sve ovo sranje s ovim injekcijama, ali da Bog da, jer evo vidite da nemate ni injekcije. Znači otićemo u crnu listu, jedna od najvećih država u crnu listu zato što nemamo. Znači neće vam moći ni doći neko, ni izaći iz ove države, ni ući, ni bilo šta. Eto gdje smo mi. Vidite vi što ja vama non stop potenciram, non stop live-ove snimam, koja je ovo rupčaga, koja je ovo otresta rupčaga, znači ovo nema dole ni onom rudniku gdje RMU izlazi, znači to nema to nigdje, ovaka rupa. Ali ako Bog da, vaš taj Bog što ga imate, ako vam on dadne da se ovo riješi ova korona, poslušajte moj dobri savjet, majstorski savjet. Iskusnog majstora. Fino, kofer, spakuj što ti je nužno. Gaće su gore 50 centi, čarape isto tako 50 centi. Znači ono što moraš, spakuj i nemoj se okretat vam ovako da se okreniš. Jebote i mati, i babo, otac, sestra, brat, dajđa, amidža, tetka, ujko, ujak, Bog otac, poserin sve. Pošaj mene. I fino, okreni se i gas, Švicarska, Njemačka, Norveška. Idi ba gore, kopaj kanale, jer gore imaš mašinu koja će ti dat mala mini bager pa ćeš kopat, nećeš ručno. Znači bolje je gore kopat kanale nego ovdje u banci biti, to budite svjesni. Znači bolje nego ovdje na šalteru sa seljacima. Ja imam kad otvore račun, gdje su moje pare, znaš? I tako to, znači gore toga nema, to gore to nećete doživjeti.
To hoću da vam kažem, znači poredim vam banku ovdje gdje radi ljudi za šalterom, gdje on njega mora, on se nažderao bijelog luka i došao smrdljiv i napio se i ne znam pun alkohola u sebi, ti njega moraš uzluditi i reći mu, izvolite gospodine. A ti vidiš da on nije gospodin, da je to seljačina, da je to roho, onaj teški, sišao, s nebesa, s Boga sišao i on hoće nakav račun. Znači, hoću da vam kažem, gore, ja sam bio na zapadu i znam dobro šta je zapad. I hoću da vam kažem, znači, bježte odavde omladinu, to vam je moj jaranski savjet, pošajte majstora, ako išta eto spomenite me nekad kad odete gore pa ćete vidjeti da sam u pravu. Kogod je otišao, kome god sam dao savjet dok je bio ovdje i rekao mu ovo ovako radi, ovo gore, svi su rekli, ja sam sve 100% u pravu i 100.000 puta mi kaže nampo. Evo i sad vam ja govorim, ima vas 190 u live-u. Ja znam da ima ovdje omladni, ima i starijih. I mnogi se neće složiti sa mnom, nemoj mi kaj djecu tjerati iz BiH. Pa šta treba? Šta treba ovdje BiH? Šta treba? Šta treba ovdje omladna? Da truhne. Jel, da truhnemo ovdje. Da ja moram zadnji dinar bukvalno dati državi. I na to mi obračunaje kamatu. Jel to država? Jel to BiH? U Njemačkoj bi rekli, ja vam garantujem jebo, ja mater svoj, ruke mi osjecite, ba da nemam s čim raditi. Da bi rekli, nemate para, nema problema, ništa. Platili ste, super, nećemo vam obračunati kamate. Halo ba, kakva je to država? Obračunaje ti kamate na to što ti plaćaš njima. Znači i te kamate njima idu. Šta su oni ba izmislili ba? Pa gdje mi ba to živi? Pa koja je ovo ba? Pa znate li da to u Africi nema, gdje su oni slonovi, gdje su oni lavovi, Bog te jebo. Pa to nema nigdje ba. I onda se kaj ja sujem, ja ne valja što ja sujem, pa sumo biti i paša da si prije 15 dana 4.500 maraka s nebesa skontu, Allah dao, eto Bog dao kurac, već radili, ginuli, polomili se da bi ja dao državi, da bi ja njemu napunio za ovaj mjesec platu. Razumiješ? I na to mi još kamatu obračunuo. Pa bolan gdje mi to živimo. Pa boni ljudi koji iole svjestan ove situacije, odnosno ovog mozga, koji nema mozga, evo pošaj moj mozak, jebem te u usta, te jebem ja koji gledaš. Pošaj me, znači bježi odavde ba. Idi jebote i mati, i babo, i sestra, i rekao sam bilo ko. Nemoj ko ja neću zbog ovog. Ma bježi bolan. Ja sam se zakopao, rekao sam, ja sam otišao u pičku maternu, znači zakopao sam se onda, uglavio se, uglibio se ono blato. Ali ako ja uspijem izaći iz ovog blata, ja ću prvi ići. I snimat ću live-ove iz Njemačke, upamte što vam Asim kaže. Sit sam više do ovdje mi je i države i plaćanja njima. I ništa ti nisu, ni neba, da su oni meni marku dali. Od prošle godine, od februara, kako su nas zatvorili bili. I ono sve znači, da su mi makar marku dali. Pa ja bi rekao, hajde, eto, jebote, sunce, pomogli ste. Ništa nisu meni, apsolutno ni jedna. Ja ću vam sve račune, u mene sve live, u mene sve drajno, transparentno. Sve ću vam otvoriti da vidite, nisam ni marke dobio ni od koga. Odnosno, dobio sam što radim, to dobijem. I dobijemo na kafu što radim, to dobijem. Sreća, pa i to nemaju uvida koliko sam dobio na kafu, ako dobijem na kafu, znaš, pa da mi to uzmu. I to bi oni uzeli, ba. Tu su, da kažem, eto, moju nagradu, odnosno radničku nagradu, jer on to dobio na kafu. Razumijete? I vjerujte mi, ovo što vam ja govorim, ja vam sve iskreno govorim. Znači, jutro sam imao fino poziv, fino žena, stvarno fino, sve nema šta, mislim, žena je svoj posao, radi korektno, fino, kulturna žena, vidim da je pismena, da je školovana žena, školovanija od mene sigurno, ali nije pametnija od mene. Jer, ja vidim koliko je sati, od nove godine samo ljudi otpušteno s posla, ni će niko pitat, gdje će rad, šta će rad na ovoj zimi, na -10 je sad trenutno na polju, odakle će drva sabrat, kako će, šta će, to njih ne interesuje. Daj ti kaj meni moje, ko jest država, daj ti njihovo i obračunati još kamate na to. Ja ne znam kako sam to sustigao ljudi, sve to plati, vjerujte mi. Pored grijanja, pored radnika, pored struje, pored vode, pored interneta, pored ovog, pored onog, 100 kuraca imaš troškova, najbolje na crno raditi. I najbolje ovu državu varat kako možeš, kako stigneš, prodavat auta, jebavat, švercat, ne znam, šta bilo vrtit, samo na crno. Jer to da niko ne pita, ako ti sad prođeš s autom od 100.000 maraka, odakle tebi to auto. I najbolje je tako, vjerujte. Kad ja malo bolje skontam, jest to najbolje. Jer nema, jer država ti neće, paloba, neće ti pomoć nikako, da kažem u smislu pomoć. Aha, trenutna situacija je taka, pa jes korona je, hajde ne mora, evo platio si to, super, hvala ti, ne moraš kamate plaćat,
Vidim, nisi uplatio kamate, dobro, ne moraš, kaže, kamate, mi ćemo to uzeti oko 90 maraka. Nije to ba neka cifra, evo, ja imam 90 maraka, sad to plati. Nije to problem, ljudi. Nije, jel me shvatate što da, nije da ja cigančim, da ja nešto naš, ono, kaj 90 maraka mu puno, jest i on uzma lopatom pare, ovako, nam ja šta će ljudi mnogi pričati o meni. Nije to stvar toga više. Koliko ja zarađujem, koliko ja uzmam, koliko ja ne uzmam, to je sasvim nebitno. Bitno je koliko će ti jedna država, ako je možemo nazvati državom BiH, ja je neću nazivati nikad je neću nazvati državom BiH, koliko ti ona u smislu hoće pomoć. Kad je potrebno i kad ti treba. Razumijete? Tu je razlika između ove države i njemačke države. Gdje kad vidi da si ti ostao bez posla, on će tebi dati prvu pomoć, da će ti, ne znam, 300-400 eura na račun, da će ti za dijete 300 eura dječji doplatak i ostalo, razumiješ? Znači, sve je to stvar razlika između ove, ovdje viću ako Bog da inšallah, eto, sve je Bog stvorio, ovo ovdje nema, Bog je sve ovo, i u cestu je Bog stvorio, i ovo drvo i nema, sve je Bog stvorio. Razumijete? Znači, pustite te šuplje, ba. Ja sam neki dan čovjeka istjerao iz radionce, zato što mi je pošao o vjeri pričat. Meni vjera nemojte ni spominjati, znači, ko meni dođe u radioncu, evo dobro upam to što vam govorim, imao 350 live, selam alejk, ovo ono da mi nešto nazove, ide automatski iz radionce na glavački. Znači, sit sam ja više toga, i ako Bog da inšala ovo ono. Znači, uopšte me to ne interesuje u životu. Ne interesuje me ni ova država u jednu ruku. Jer tako mi država daje da vam ne mogu opisati. Kako se ja sad osjećam. Uspio platiti 4300 i nešto, ne znam koliko, maraka, 4000 maraka, sustigo to jednostavno do nove godine, jer moraš. I hajde, ja kontam, platio sam, super. Dobar, izašao iz Govana, kaki, kamate paša i to plati. Pa evo kasnijem banci po 5 dana, da kažemo ratu, pa mi nikad nisu ljudi obračunali za tih 5 dana ko kamat. Već platim ratu, koliko imam ratu, toliko je platim i čao. Pa zamislite sad koliko meni ljudi ima kasnije sa plaćanjem preko računa i šta ja znam, kako bi ja trebao njima obračunati onda kamatu. Jer zar nije grijeh, zar nije kamata, da kažemo, veliki grijeh u muslimana, da kažemo, eto sad, ovako rekući, to je veliki grijeh kamata. To bi trebalo bez kamate da se radi, da ti pomogne. Evo vidim koliko nam država, ako Bog da inšallah pomaže. Jel da? I nije samo to, nisam samo ja sam sitna riba, ja sam karna obična naspram ljudi, gdje ima 100, 200, 300, 500 ljudi zaposleni. Pa mogu misliti kakva je njegova glava, ba. Njegova je glava ko ovaj golf čitao, ba. Šta on ima u glavi problema i ostali ovi stvari, ba. I šta on ima ti tužbi, šta on ima ti naki papira, plavi koverti, joj. Meni juče mati zove me, evo došla ti kaže jedna koverta, mati je rekao, jel plava? Kaže, nije bijela, eto me rekao, ja ću doći. Znači, svjestan sam na šta idem, na šta ću udar, Bog te vidio. I ja kontam, hajde rekao, sve sam izmirio, dobre. Kad ja jutro poziv? Evo, jel Asim jeste, autolimar, rekao, jest autolimar. Kaj je ovdje porezna, super, rekao, nek sme i ti još obradovala za ovu novu godinu, halal ti čufte. Žena radi svoj posao, nema stvarno ništa protiv žene, Boga, znači, iskreno, možda je godina moje matere ili mlađa, nije bitno to sad, ne znam je ni ime, znači, ne znam, jednostavno, ali, hoću da vam kažem, omladina, april, maj, ona ševa kad propjeva onaj, znaš, one ptice kad pođu pjevat. Vidite sad da nema ptica, sad ptice nikako. Hajde nađite pticu da pjeva. Jer sad ćemo izaći, evo sve su ovdje oko mene šuma. Nađemo pticu sad da pjeva. Nema ptice da pjeva. Kad propjeva ta ševa, znači, kad to čujete, kupi se odavde, mrš u pičku maternu odavde. Mrš! Nema ovdje, ba, ljudi. Pa jeste boli vi svjesni bili, evo vakcine, ba, još uvijek. Ja i neću prvi primiti, jebio mater, a hoću da vam kažem. Znači, nemamo vakcine, ba, gdje su pare? Gdje su pare od vakcine? Šatro, ba, pa po Evrope, pa svi će se tamo, ne znam, iz vakcinca u Evropi, BiH neće, mi smo u trendu, mi ćemo zadnji to primiti, naš, mi smo država za poželit. I onda vam dođu stariji, znate li ovo omladno, poslušajte mene. Jer ja sam tu negdje između starijeg i mlađeg, znaš, ja još uvijek se mogu sa momkom od 20 godina uklopiti, mogu se i popiti sa momkom od 20 godina, znači, ja nisam 60 godina, 40 godina je meni, ali sad zamislite mene da sam u Njemačkoj s 40 godina, ja bi imao 30 po licu, kako bi izgledao, a hajde sad nije bitno to,
Nemojte da vam ovi stariji viču ako Bog da bit će bolji. Neće biti bolji. Ovdje nikad neće biti bolji. To dobro upamte što vam ja kažem. Jednostavno nikad. Svake godine sve viču ako Bog da. Ako Bog, pa šta ima ba, koliko to više Boga vi tog spominjete ba. Pa on je treba ovdje da zlatno bude, znači da bude zlato ovdje cesta ba. Pogledajte nam cesta, sad ćete vidjeti rupa novih. Ove što se u stvari rupe krpile, hajmo im opet krpiti, treba pare uzeti. Razumiješ? Jer ovu rupu koju on zakrpio, ili ja sad da uzmem jednu rupu i samo da je zakitujem, ja, pa nekad doće mi, ne znam, na proljeće opet da mu ja tu fleku radim. Ja nisam takav čovjek, ja to, evo sad ću vam pokazati golfa ako ne vjerujete. Vidite, na x komade ću ga isjeći, znači na 100 x-ova ću ja njega isjeći. Zato što sam mu sve odstranio dokle je rak. A oni cestu samo urade da drži 3 mjeseca, pa hajmo opet. Čuva čovjek, jednostavno čuva sve posao. Pametan čovjek, pametan, kogod radi ove ceste, pametno radi. Neće on to zgult napraviti da to traje 10 godina, već da traje 3 mjeseca, 4, pa hajmo opet tender. Tender on gurne tamo, 1, 2, 5, koliko je sad tender, ne znam. I on opet dobije taj tender da on radi taj asfalt. Razumiješ, to tako ide, pa pravi sam sebi čovjek posao. To mi je samo sam asocirao na to zato što gledam ovdje sad taj asfalt. Razumiješ, znači njega gledam, pa da ne pričam dalje, znači ostale neke mnoge stvari. Ali vjerujte mi, ja sam sposoban čovjek za dvojicu da radim. Znači mogu stvarno i šlajfat, mogu farbat po 3 dnevna auta, znači stvarno mogu raditi. I ne bi, evo vidite da ja non stop radim, da ginem, znači stvarno od 8 sati do 8 sam na nogama i radim, stvarno ginem, Boga mi. I nemam šta lagat. I rade i moji radnici, ne mogu reći da ne rade. Rade i oni se trudi. I oni su svjesni situacije i oni su malo pripadnuti sad. Hoće li biti posla, neće, ali hoćemo li naš rad, mogu li ja dobiti njihov, jer svi su pod kreditima, svi imaju ženu, djecu, velike su to obaveze i ja se moram snalaziti za njih, da njima obezbijedim posao, da oni rade, da ne šaljem jednu heftu jednog kući, pa drugu kući, već idem da svi rade, pa rekao sam im, djecu, kad bi bilo stani pani, ba, jedan hljeb dijelit ćemo na 3, jebemo mater, ali ćemo raditi. Znači, jedan hljeb ide na 3 dijela, nek ide u pičku maternu. Ja ne gledam sebe da ja ko nešto sad da ja zaradim. Da ja, znaš, ko te jebe raćeš, ne znam, za 15 maraka dnevnicu, to ne bi nikad sebi dozvolio, ali neka normalna dnevnica treba da ima radnik. I kad bi bilo to stani pani, ne bi notirao kući da kažem, ajte kući, nema posla, naš, već, dao bi Jarane krišku hljeba, kupio danas hljeb, hajmo hljeb, ješćemo hljeb, ponesi ženi, ne znam, djeci hljeb, i ja ću ponijeti isto. Jer ću ja isto jesti paštetu hljeb koji ti, neće razko, neće janjetinu jesti ili šta ja znam. Znači, spušću se na totalno vaš nivo, jer ja se nikad nisam uzdizao nešto, da sam ja neko i nešto nisam. Već idem s radnicima da radimo, da se zajebajemo, da, razumiješ, da doprinesemo nešto. Ali jednostavno od ove države ti ne možeš opstat koliko oni traže svoje, jer već evo sad za januar će mi tražiti, znači ide i na to kamata, već je danas, koji je danas, to nisam uplatio, koji je danas 17. 18. Znači već mi ide od 15. meni ide već kamata za ovaj mjesec, tako da si ti non stop, ako ne budeš uplaćivati, ti si non stop u kamatama i non stop si ti u minusu, non stop si ti u minusu, ne možeš se ispreba. Jednostavno to isto drogeraš ili onaj kockar koji se krene kockat i šatro vadi se, ti se ne možeš jednostavno izvati iz tih govana. Samo dublje toniš. Vjerujte mi, Raja, nije to velike 100 cifre, barem za mene, jer mi radimo, nisu mene to sad neki poslovi na 100.000 maraka, tenderi, šta ja znam. Normalno, prosječne, neke, da kažem, auta, radnje, šta ja znam, to je sasvim okej, cifre. I opet ne možeš, Jarane, još ja sam jedan od malo skupljih majstora u Visokom i opet ne možeš to sustići. Pa jesam skuplji, Jarane, zato što moj prvi komšija neki, šta ja znam, ne plaća ništa u ovoj državi. I on će raditi blatobran za 60-70 maraka. I onda će ti doći taj neko, otjerao sam ja trojicu taki. I onda će ti doći meni u radionicu, reći kaj majstore ti si skup, kaže, meni ovaj uradio za toliko, mrše ko pička ti, materna. Ja ti reko dijete plaća majku, ti jebem i profesora je u rasvjetu što ideš po njoj majku, ti jebem u ustavnu sosku. Ja ti plaćam, jer ja plaćam doprinose, plaćam porez državi, PDV, pizde, materne, sve ja to moram platiti, ljudi. Razumijete? Kasa, samo kasa što svaki dan blinka 12 maraka mjesečno. Sad evo ima, sad nova kasa treba, evo šta su opet izmislili. Znači sad ova kasu koju imam će važiti do aprila, od aprila ide nova kasa. Ali pazi ovo,
Do aprila ja moram tenčki uraditi te kase i ta kasa kad se uradi tenčki je 70 maraka. Znači, tu uzmeš ovako, baciš 70 maraka, znate li šta frajer uradi? Uzme kasu, okrene, jedan šaraf ima, odvrne, ovako uzme dugme, ja gledoba. Dugme pricne, restartuje, okrene, pricne ono, nešto proba, ide gore, dole, ništa kao redu, kasa je dati kao šator tenčki, da je kasa tenčki ispravan koju ja ne varam, znaš. Jer ona je povezana s internetom, GPS-om, znaš. I opet novu kasu ću morat uzeti. I Bog zna pošto je ta nova kasa, koje tu pare sad će uzeti. Razumijete? To nema nigdje te fiskalizacije kako u nas, znači nigdje to nema. Nigdje, znači to budite svjesni. Ima u Njemačkoj kasa, ima u Njemačkoj sve, ali ti to bukvalno dadnu džaba. Džaba ti dadnu da bi ti to koristio. Gore ti plin besplatno skopča, da bi ga koristio, razumijete? A ovdje moraš plat plin lupam 500 maraka. Gore ti struju bukvalno besplatno skopča, ovdje moraš platiti i još početi je plaćati. I na to imaš kamate. Ako ne budeš redovno plaćao struju. Hajde, to mi je nekako, šta ja znam, normalnije. Nisi platio struju, pa ide ti kamata na to. To mi je prihvatljivije, vjerujte mi. Znači, ide mi to nekako, hajde, okej. Ali država, da te tereti za socijalno i penzijonu, i ti to uspiješ sustići. I uplatiš to. Pazi, uplatiš. To sve nekako regulišeš. I on ti opet ti država šalje kamatu na to da bi ti uzela i to resto, znači, ko na kafu je to njima. I kaj nisi dobar, kaj suješ. Pa kako neš se ovaj? Hajde, šta bi vi da ste na mom mjestu sad? Hajde, šta bi vi sad da ste na mom mjestu, Raja? Razumijete? Možete li shvatiti to? Da sam ja do nove godine 4.500, evo sad da sam ima 450 u laju. Znači da sam ja do nove godine 4.500 maraka uplatio to državi što trebam, što sam kaskao od februara, marta, aprila, to su te kaskanja. Ja nisam kaskao 6. mjesec, Raja, jer sam radio. Znači ovo je maj, april, mart, februar. Znači ta 4 mjeseca mi nismo faktički radili, jer nisu vam dali ući, nisu dali izaći s granice, nisu ništa, znači lockdown bio šatru BiH, lockdown, pa kakav lockdown BiH? Ovdje kad bi lockdown radili, to mogu naći sve uzeti zapali i hajmo na nove državu pravba. Njemačka može prav paša lockdown zato što ima milijarde maraka rezerve za ove stvari. Austrija isto tako. I on ako te je zatvorio, i ako ti ne da rad, on će tebi to i plat. Plaće ti onaj minimalac što te sljeduje. Ja sam govorio, ne imamo sad dosta u laju. Ima sad ljudi koji me ne znaju, koji me možda nikad nisu pratili ili nisu gledali moje live-ove. Ali hoću da vam kažem, sad ovi koji su tek ušli, mnogi znaju sad ovu priču, ali opet ću to ispričati jer to treba stalno potencirati u omladini. Čovjek jedan koji radi kao ja, mehančar, je on gore u Njemačkoj, ima malu radioncu, jednu dizalcu, ima ono za ulje, vulkanizer, eto, ono diskove, disk pločice mijenja, znači nije neki veliki servis, možda od 70 kvadrata radionca i čovjek radi u Njemačkoj. I kada je bila korona, zatvorili su ga i dali su mu 9.000 eura. 4.500 eura za jedan mjesec, to je za 2 mjeseca su mu dali 9.000 eura pomoći na osnovu te korone. Nigdje nije aplicirao, nigdje ništa nije potpisao, apsolutno ništa, nije nigdje nikom na kafu dao da bi njemu ko dao, znaš, ono dobije on, kuna što ide. I sad je došao taj čovjek u BiH, je došao na godišnji. I kaže meni čovjek, Asime, ja jedno jutro, to je bilo prošle godine u oktobru, kaže, ja jedno jutro, to nešto na mobitel ima ono aplikacije, imam ja to koliko ti legne odmah para, imaš uvida, ja kaže na računu 4.400 eura. Ja kaže, znam, nisam nikom radio, vele na račun, ono nešto, kakve su to pare, kaže, ja nazovem tu, gdje je to, ne znam, ne znam gdje je nazvala, čovjek nazvao, halo, kaže, ja bite, kaže, imam ovo, kaže, leglo mi je 4.400 eura, kaže, ne znam odakle, kaže on, gospodine, to ste dobili pomoć. Kaže on, kakvu pomoć? Pa kaže, imate 4 djece, po 1.100 eura, to vam je 4.400 eura, pa da imate za djecu, znači na raspolaganju imate te pare, možete raditi s njih šta hoćete.
Nigdje kasme, nigdje nisam ništa potpisao, ni bilo šta. Oni su sami, znači, u Njemačkoj skontali, aha, čovjek ima ženu, čovjek ima 4 djece maloljetne i stavili mu na račun 4400 eura. I on je te pare u džep i došao u Bosnu ovdje na godišnji jer nije imao para da dođe i kad je ti 8.000 maraka, haloba, 8, znači to vam je, eto, 8.500 maraka je dobio on na osnovu te korone. I pađe paša i došao ovdje u BiH. Je li to država? I sa 250 eura dječji doplatak je skočio na 300 eura. Jel vidite šta je država? Znači svaki mjesec vaše dijete će do 18. godine dobivati između 250 je minimalno do 300 eura dječji doplatak. To vam je prevedeno 600 km-ova što radi nekom mjesec dana u BiH. Realno. Sada vam, pošto vas sad ima dosta u live, sad dobro ovo poslušajte, sad što ću vam reći ovo. U jednoj Francuskoj, dobro sad slušajte Raja, ovo vam ja govorim, ja iz iskustva govorim zato što sam bio, znači bio sam čitavu Evropu sam obišao. Od Norveške, Pičke, Materne, Francuske, Italije, Turske, sve sam obišao, Poljske, znači sve zemlje što možete u jednom tom kvartu, da kažem, što možete zamisliti u glavi, ja sam obišao. Znači sve, Srbiju, znači apsolutno sve. Govorim 3 jezika. U Francuskoj, kada imaš, dobro ovo sad slušajte, 5 djeci, država ti plaća stan, struju, vodu, internet, plin i tu kuću gdje stanuješ. Jeste ovo dobro čuli? Znači u Francuskoj, kada imaš, ovo ću ponoviti sad da malo jače čujete, 5 djeci, imaš besplatno stanovanje, plin, vodu, internet, struju do 18. godine. Plus na to, ja mislim sad, nemojte me pogrešno shvatiti, svaki mjesec za svako dijete po 250 eura. Znači, ako radiš ti u nekoj firmi, imaš 3000 eura platu. Evo sad radiš ti u nekoj željezari, nije bitno. Nije bitno gdje radiš. U Francuskoj imaš platu 3000 eura. I žena ti radi, ima i ona 1500 eura. Imaš 5 djeci. Sad skontaj ti svoju platu i plus imaš ostale režije sve džaba i plus na to po 250 eura po djetetu. Puta, znači 250 eura puta 5. To vam je 1250 eura za djecu dobivaš i ti imaš platu 3000 i žena ima eto 1500 i plus ostale sve dažbine imaš džaba. Plus imaš knjige besplatno, imaš autobusku besplatno, za djecu ja govorim, imaš, pa bolan ja ga ne bi nikad izvadio, ma znači ja bi stadion djece napravio. I kajete na faka dijete, jel vidite gdje je na faka djetetu? Jel sad shvatate omladno što vam Asim ovo govori? Ovdje! Ljudi se boje djecu praviti, pa gdje se neće bojiti? Danas radi, sutra ne radi, sutra ću rad, prekosutra neću rad. Alami, ne bi ga izvadio, iz matere ga što kažu ne bi izvadio. Nemojte me pogrešno shvatiti, ja vam to dočarujem. Realno, ja nisam osoba koja je nešto, znaš, školovana, ću ja gledat zarez, tačka, ovo, znači uopšte nisam ta osoba. Da ću ja kultura, mi govoriti, lijepe liječi, uopšte nisam ta osoba. Zato što me ove stvari nerviraju, kao ovdje meni dođe, ne znam, efendija ili ovo, znaš, kako Bog da dijete ima svoj na faku. Kako ba ima na faku ba? Kako na faku ima dijete ba? Kaj pravi djecu? Kome će pravi ba djecu? Kome? Jeste sad skontali gdje se pravi djeca? Jesam vam sad rekao? Znači, kad gore ba napraviš 5 djece, Bog te vidio, sve ti je džaba. Halo ba, do 18. godine ti paša, ovo što radiš, štekaš pare i boli te kurac i onda poslije 18. godine ti ukidat se pravo, ali i dalje dobijaš 250 eura po djetetu, halo. To je 500 maraka jedno dijete. Ne može on zamisliti spojiti 500 maraka da jebe mater ba. Jer je gore jeftinije, paša, gore je putir jeftiniji, gore je mlijeko jeftinije nego ovdje, a gore je plata 3000 eura, ovdje je 600 maraka. Jel to na faka BiH? Ha?
Gore brašno ljudi 40 centi. Nemoj da mi neko sad ovdje sa zapada pođe mi, znaš, ja znam baš šta je zapad. Ja sam bio na zapad kad mnogi nisu znali gdje je na karti zapad. Tako da ne možete meni to nešto pričati, Razumijete? Gore jesu stvari skupe, izaći u restoran, gore je to full luksus, jarane. Gore je to luksus do Boga. Izaći u restoran ko ovdje, ne znam, otići kod Kula ili negdje, znači to je preskupo. I ne može se najest, to stoji. Gore su cigare skupe, 6 eura. Ovdje je, hajde, 6 maraka. Znači imaju stvari koje su, koji smatraju da su luksus i oni to, moj jaran u Francuskoj, kada je dobio kada je dobio drugo dijete, mu je leglo na račun 1000 eura. I narednih, jel pola godine ili godinu, sad slagaću to, ne znam tačno, znači pola godine ili godinu dana će dobijati pempas, pelene i dobijat će one hapice, onu hranu, ako žena ne bi imala mlijeko. A jeste vi svjesni koliko u nas ona hapi, ona hrana, ono nešto za dijete, ono lino, i kaj nafaka dijete? Pa jarani, dijete te more ukopat da ne mereš se ispraviti ni 10 godina naredni. Jeste svjesni toga? Jel tu nafaka? I tu je nafaka, paša. I nemojte da vam ovi odozgo što dođu sa zapada i viću kako je nama teško, gore nije to baš. Pa nije, jarane, nije teško. Valja rad gore. Gore ne ja sjedi, drkaj kurac, radi šta ti hoćeš. Gore treba raditi i dobit ćeš to što radiš. A ovdje ljudi i više rade, a ništa ne dobiju. Ništa. Samo naši političari ništa ne rade, a najviše imaju. Razumijete? Ja znam da mnogi life interesi, bit će raznih komentara, ja ću to pročitati. Nije bitno. Uopšte ne želim nijedan komentar, nisam pročitao. Ja ovo sve što vam govorim i sve od iskustva i sa svoje glavi. Znači, nebitno koliku platu, paša, imaš u Njemačkoj. Da imaš platu 5000 eura. Što je normalno u Njemačkoj. Da dobijaš na ruke 5000 eura. I žena ti ima 3000 eura. To je 8000 eura mjesečno liježe u kuću. Ti imaš 2 djece. Ti ćeš do 500 eura za njih. Ne veze što ti radiš. Ne veze što ti imaš toliku platu. Tvoje dijete u Njemačkoj ima svoju nafaku. Razumijete? Znači, tvoje dijete neće ostati gladno, žedno, usrano, neoprano. To se neće desiti. A ovdje hoće. Jer ako ti, paša, nemaš za onaj pempas koji košta, ne znam, 34 maraka, kako ćeš imati od platu od 600 maraka? Na osnovu čega ćeš ti imati? Na osnovu čega? Kako ćeš ti to? Pa nema ti žena mlijeka. Nije joj Bog dao, eto. Bog, eto, kad ima, dijete ima na faku. I nije joj Bog dao mlijeko da ima. I onda ti moraš one hapice kupovati, one happy, ono nešto. Ne mora dijete svašta jest. Mislim, beba. Nije to dijete, to je beba. I ti moraš to kupovati. Pa ne znam koliko. Dijete non stop, da izvinite, jede i sere. Znači, samo jede i sere. Tako je, svako dijete je tako, mislim, beba. I odakle pare za to? Gore to dobijaš džaba. Ako ti niješ mlijeko, ti tamo se prijaviš, kažeš, znate, ja nemam mlijeko, moja žena ne more dobiti mlijeko, ja ju isisao svo mlijeko, isisa, kad nema problema, paša, vaše dijete će dobiti to i to. Gore dobijate odmah pomoć. Automatsku pomoć dobijate, znači, gore, evo, rekao sam, moj jaran je, znači, ko ne vjeruje, ja ću, znači, da vam pokaže u tom Bogu gdje je dobio na te račun pare, da mi uslika, da vam dokažem. Dobio 1000 eura startne pomoći. Znači, danas se dijete rodilo, lupam, evo, danas, ujutru njemu na računu, paša, 1000 eura. Nigdje nije ništa potpisao, niti je molio, niti je tražio, ništa, same legle pare. I odmah mu, kad je krenuo kući, s tim bebicom, lihnuo je toba, krenuo kući, dali mu te hapice, dali mu pempas, dali mu ovo, dali mu ono, kaže mi čovjek, i aj kući, kaže. Nisu ga pustili prazni ruku, ko što u nas ovdje izađu iz doma zdravlja ili iz porodilišta, ma nema ni one kutije da dijete nosi, u kartonskoj kutiji dijete nosi. Pa odakle će kupiti, odakle mu, kad dijete na faku ovdje ima, pa odakle će on imati ovdje na faku, ba? Ste vi normalni ljudi, ba?
Meni je mati i babo su mi govorili 99. i 2000. Dijete kupi odavde sidro, ovdje nema fajdi. Ja sve kontam, ma bit će bolje, ma hajde neka BiH, ovo ono, znaš. Ma jarane. Stvarno je ovdje rupčaga, ovo je dno dna. Znači dno dna. Vjerujte. Prošle godine, moj radnik, znači, to je bio februar, mart, ovako, april, ne znam koji mjesec, aj nije bitno. Razbolio se i treba vakcine neke da primi i ja mu kažem, pa idi doktoru, eto, znaš, prijavljen si, znači plaćam tebi socijalno penziono, koliko stignem, plaćam. Da bi na kraju i participacije i te injekcije morao platiti 96 maraka. 12 injekcija, ne znam sad. Čak i ono što mu bode u gustu i to je morao platiti. I zašto plaćamo državi ovdje? Hajde, zašto? Prije 2 godine moja nevjesta od moje žene, nevjesta, imala je udes 2-3 godine. Možda 3, ne znam. I ležala je u bolnici, nogu su joj sanirali, ali treba operacija. Leži žena 3-4 dana. Ne operišuje. Pa šta je razlog, jebe mu mater, nije srce jebote noga. Ili održi, ili napravi nešto jebote noga. Nemaju, pazi ovo sad, nemaju one zavoje, to nemaju, i nemaju odijelo za operacione sale. Molim, rekao, kaj nemaju odijelo za operacione sale? Pa sad ću je, rekao, ja paša donijeti odijelo za operacione sale, što ja farbam auta, to je identično odijelo, apsolutno isto odijelo. Znači donijet ću ja odijelo ako je to problem. Ne, ima, kaže, u apoteci, otiđi, kupite, gospođo, košta odijelo, ne znam, 10 maraka i ti zavoj, ne znam, isto, možda lupam, 10 maraka, znači 20 maraka i tek su onda žene operisali. Jel to država, ba? A? Jel to država? Če mi živimo? Pričao sam vam prošle godine, ili to, ne, pretprošle godine, da je ova godina moja žena bi umrla. Kada je moja žena trebala na operaciju da operiše ovu žučnu kesu, gdje se je to upalilo, mogla glavu izgubiti. Gdje sam ja, Boga oca, išao, nema gdje nisam, i da bi ja konto, to je puna bolnica, to se nema gdje leći po njihovom. I kada je u mene žena legla poslije 4 dana u toj bolnici da se operiše, nigdje nikog. U toj sobi gdje je bila, sama je bila, nigdje nema nikog. Apsolutno nikog nema. I onda su je tek u stvari i operisali i ostalo. Znači, hoću da vam kažem, Raja, moja omladino, ovdje nema hajra, nema ovdje Boga, ovdje nema života i to, pardon, budite svjesni, i poslušajte ovaj moj live, vratite se unazad iz početka live-a pa poslušajte ovih koji su tek sad ušli, šta ja znam, ponovi ga poslušajte. U mene su live-ovi dugi, ja nadugo pričam, ali prošireno ono da kažemo pričam, ali pričam ono što jest. Ovo vam neće svaki ispričat, ovo vam neće ni jedan političar ispričat, već ću vam samo vama reći, ako Bog da, inšallah, bit će to bolje. Ko što izađu na onu binu pa na mikrofon kaje, ako Bog da, mi ćemo pobjediti, ili ne znam, tako nešto slično, i on kad pobjedi, pa gdje su sad ti političari? Gdje? Gdje su vam političari? Nebitno koja je stranka, hajde, zanemarit ćemo stranku. Jel da je? Gdje su političari? Kome je političari jedan pomogu u ovoj situaciji, u ovom svemu, ba? Kome? RMU. Rudnik mrkvog uglja, jel, kako se zove to, u Brezi. Blokirali ljudima račune, odnosno radnicima blokirali račune, ne može im plata leći. Što? Zato što kasnije Boga oca. A što kasnije? To Bog ne zna. I ne može čovjek dobiti platu. Kasniji kredit, hajde jebote kredit, jebi ga. Kjebe mater, kad kaj meni uplati, ja ću njima kredit, šta? Nije do mene. Država je taka. Znači, to je državna u jednu ruku firma. I nema plata, ljudi nisu dobili, evo, 10-15 dana platu. Jel pita njega neko šta ti živiš, paša?
Jesi ti svjestan da bi u zatvoru, kad bi kasnila plata 5 dana, u zatvor iste sekunde išao? 5 dana, sam da zakasni, tu ti je kraj. Odmah ti blokiraju firmu, oni isplate te ljude koji rade, država ga isplati, a ti kao recimo privatnik ili nije bitno to šta već koja ti je firma, onda tebe pricnu, šta je problemo, i ta te neće plaho pritiskat. Već je vidjeti, solidarsat će se s tobom, napravit će jedan kompromis, znači sješće, dogovorit ćemo se, nije problem, hajde šta je, kasniš to i to, nema problema, de ovo ako možeš uplati, pa ovo ćemo sustići, nije nikakav problem, ne. Ovdje ti odmah obračunaj kamate, ma sve ti obračuna što treba i što, znači dere ti kožu vas leđa ti skida. Nastojao sam da ne psujem, nastojao sam da što kažu ne bogaram, eto ono, znaš, jer ima vjernika koji vjeruju. Ja u ovoj državi ništa ne vjerujem, apsolutno ništa. Meni kad kaže da ovući ti auto ujutro, ako Bog da, ja znam da nema ništa od tog i bude dosta. Evo, ako ne vjerujete u radnike, sad kad odem pitaćemo, jel tako, nijel, da ne mislite da ja lažem. Ja nikad u životu ništa nisam slagao, niti volim lagat. To mi nešto ne mrže na svijetu. Što se tiče tih stvari i ova država je zasnovana na laži i ona je od puno laži napravljena. Znači sve je to laž, ovo je sve nešto izmišljotina, sve ovo život u BiH je totalno na silu. Sve to na silu se auta vozaju. Razumiješ, ti kad gledaš onu Audi A6 i ovo ono, pa ona je u kući ba tepiha tu pomogu. Čerpić kuća mu, razumiješ? Znači, ali on ima Audi, da se on pokaže komšijama da on ima Audi, da se on vozi u Audiju. A sipa za 10 maraka goriva, to u Njemačkoj nema ljudi. Gore za 5 eura, to neće onaj na pumpi, neće da radi onaj za 5 eura. Da ti sipa, ću 5 eura da ti naspepa, ću ti ludba. Gore ispod 30, 20, 30, 50 eura, nema sipanja goriva. Pa zato što imaš platu, pa ako imaš platu, imaš auto, imaš ga s čim održavati. Gore nema da ti dođe ko meni da kuka, nema. Ja udario auto, nemam ja dinara, gdje bi to trebalo ovo. Pa što vozaš auto? I onda ti dođe kaj samo da ja odem do banke, samo da ja ovo, Allah mi, evo kaj, sad ću ti ja donijeti pare. Ba nikad. Ni njega, ni auta, ni para, ni banke, ništa. Ovdje je sve prevara. Znači, apsolutno je sve prevara. Ko kome ga metne, ko prije ga kome metne, stigne metnut. Ja tebi, ti meni, odnosno ja, eto, nikom ga ne mećim. I ne želim ga nikom metati. Ali vjerujte mi. A ne znam, eto više, šta da vam kažem, majstor. Ja sam jedan obični građan BiH, znači, radim 22 godine u ovoj državi, da kažem, doprinosim, i otac isto tako, znači, ajme reći od 96. odnosno i prije rata je moj otac doprinosio ovoj državi. Ja sam naslijedio to poslije rata, da kažem opet, da plaćam ovdje u ovoj državi. Ja nijedan dan nisam bio bolestan, nijedan dan nisam bio odjavljen. To možete sve u PIO ono nešto provjeriti šta ja znam. Ako sam mogao 22 godine, hajde zakrušćemo 20 godina, plaćat socijalnu penziju, 20 godina, i sustigo ti ovo zadnje, državo, zadnje ti ovo sustigo nekako, pored ove korone, pored snijega, pored zime, pored svega, pored neimaštine, i ti meni, gospođo, odnosno državo, obračunaješ kamatu na to. Pa gdje mi baš živim, koja je to bijeda država. Mjesto da ona sama skonta, ta žena koja me nazvala, i da sama skonta i da kaže, a vidi ovaj momak, Boga mi plaća 20 godina u ovoj državi, vidi, sve ima, znači, i regulisano, 20 godina staža. Ma hajde jebote, kamata 86,70 maraka, ništa to, halal sam, daj dijete, nek radi dalje, hajmo dalje. Ne. I to hoće da mi obračuna i kaže, ja ako ti papir paša pošalje, taj papir je 100 maraka i još kamata. Znači ona moli Boga da ja ne uplatim 90 maraka, da bi meni ti 100 maraka još na to dodala. I gdje mi ba živi? Jel to država? Jel ti to država pomaže? Zar ne bi trebala jedna država da ti pomogne, da ti omogući, da ti izađe u susret, da te sačeka? Razumiješ? Ne. Ona te uzima, evo ovdje te kolje. Nije ovdje kad te prikolje tiš brzo, evo ovdje te ovako kolje i pustite ovdje te ovako malo ono zareže i onda ti ne možeš kako ćeš ti daš ono i curi, to u nas radi trenutno u BiH.